Hai menaza ting choma I zaiklum I awang riame maikram ke zikreuzi ke ting kum chana jang kai jamadai ba mai ting chwa ke de reinsa Paulia Gaira Delay. Northeast State Manipur, Ukrul District Dr. Pamzalwi Kam, Senior Medical Officer and District Immunization Officer Nesaze Chuna, Manipur Ukrul District du Hana Poinen Ra Measles Rarid Day Taudelay Zakachuli. Zena Dr. Pamzalwi Kam Nesaze, Railang Bekes, Ipo Raridze, Tati Bekzin Keuzik Revses Kuimage, Nimpele Zakachuli, Zai Testi Pirahange, Pugu Samples that Tati Bekzin Keuzin Kaimage, Assam Guwahati Guraheuki. Langai lei zakachule za ipobe hararit sing de lei kachbe results ram kyu zimngi mage pekagdai lei zakachudle za Dr. Pamzalwi kamne Manipur Ukrul district bam lei ne za ipo rarit genen ting rangge rang to gaidle za Manipur Ukrul district ne magza anui haimana kalak pui pe te ma ipo rarit za minam ramza ting sangra ba rarit lei measles ipo rarit za na poina madage de to gaiza ran chukak sangba rarit lei zana pora redza dui ting kai gene na point me ke kage lasew kak sangbera red lei zakachule zapuni hange bam I mangmei zapuni pomge kan chakchi pomra me pe mei design ak loze doctor daga ngotaje pi lo zakachudli Zana Northeast State Mizoram Lone Lok Sabha seat ge Congress lamgiden tarabebu candidate Lalbyak zamane teti bedamai ge saze Wangrabel Lok Sabha election ge Mizoram Lone Lok Sabha seat ge pachute insap kai bena Mizoram banai Myanmar kade goram rai border ge ntia makbaze teleun tia gai gulei zakachule Zana Mizoram ge seat ket ku Lok Sabha election bamra bze railang ba face kram ke zikreuses kuimai ge bamgulei Zana Northeast State Nagaland ge hanaikum Lok Sabha election bam rablam Nagaland ge hanaikum tingkum chana jang khaijam dai seat ket gu Lok Sabha election bam rabza face ket ge bam gulei zai Nagaland ge Lok Sabha election hanaikum tingkum chana jang khaijam dai gu bam rablam ge tati bagzing ke zikreuses rukmai ge ndulia gaidlei zai Nagaland ge hanaikum tingkum chana jang khaijam dai Lok Sabha election bam ge vote kai rab mai za railang ba face kram ke zikreuses kui mai ge khai gulei zana vote seize result dai rabza nchekyo zim dai mai gelya dai gulei zana Northeast State Nagaland ge hanaikum Lok Sabha election bam rablam ge ndulia makbating ge mihang sa mikyan tara hange zopen me candidate me zedulia di dlei zai Nagaland ge hanaikum tingkum changna jeng kaijam dai Lok Sabha seat Ketgu election bam began tara hange zopen me Congress led India Alliance lam gene candidate S Supong Merin Zamir zane BJP led Nationalist Democratic Progressive Party NDPP and People Democratic Alliance PD lam gene candidate Chumben Muri zane independent lam gene candidate Haitung Tungoi Lotane ntagulei zane Northeast State Nagaland ge tatibe Lok Sabha election ge dui tatibe tak Nagaland ge tatibe tingkum chana zakreuses kui Lok Sabha election ge NDPP mina du nidlei NDPP me hange vote ngobe lang mingeuze hai mingeuze krev zana Indian National Congress INC lamgenen tabe pekel CC hange vote ngobe lang madai ze changrak se ze madai ze hai ke ze rak sruk ze sruk za NDPP mina Indian National Congress INC me ze vote changkrev ze sruk ze hai chum ze hadai ze madai gena duita ti dlei tati beting kom changna ze krev ze skui kom ge Nagaland ge Lok Sabha election bam bege Zane Tamil Nadu State ge nam Tamilar kachu kyabo suite chief Simanne tati bedamai ge saze BJP me perege ngize keste gulei zakachule zai BJP me perege keste rabze BJP mena Indiram go National Flower Lotus pa election ge symbol nchate zate tate be bizigena le zakachule zai simanne saze BJP me perege pnuina keste rabze chunaria te mrele kagna mate magze te gulei zakachule zai BJP me perege kes kagai beize te tate rahange election commission menalun nei design apnuina du pnuin chate za election ge Indiram go National Animal Radi Pui Tiger mena te tate rahange ki ze dimante gulei zakachule Zana Northeast State Manipur ge hanaikum Lok Sabha election bam bige saukan takbe public holiday pegulei zakachule zana Manipur ge hanaikum Lok Sabha election bam rabze face kana
kram keu ji kreuze skui mai banai kram keu ji ingkai je srung mai ge bamgulei jana manipur ge ji knana kram keu ji kreuze skui mai banai kram keu ji ingkai je srung mai ge lok sabha election bam rablam gene public holiday pe bige je nam ja kamtora beram je educational institutes bank government and private offices jana industrial and manufacturing units jana ka cham nam ja kamtu gulei jaga chule Jana North East State Assam ge Congress MP Nogong Lok Sabha constituency genen tara bepe candidate Pradyut Bordoloine Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma na election go hingde Model Code of Conduct MCC tet kadip zigene Indiaram go Election Commission meze Paulia delay zakatu delay The Congress MP Pradyut Bordoloine says Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sharma na Lakhimpur ge Songka ge public gathering bam ge ration card holder post election bam le na go bank account ge kacharang kang changkre langara hange het kaile zakatu le za election so diza MCC hingde tet kadip zegene Pradyut Bordoloine CEC Chief Election Commissioner dagat ti background keuji skui damai tingmui ge Paulia gaidele zakachudele Jana North East State Assam ge BJP ge Kangub ko worker jana Timsukia district gu BJP Minority Morcha Vice President Ta Pungbko Janai Sumai ge Manav Kalyan Bawan ge election campaign bam je limbigene lokat gene kaukeu je pahang imag je Timsukia gu civil hospital rehe ki te tet bigene chai dile je kachule Zaina BJP mena pakre bilis janai sumai ge wangra Lok Sabha election gen tarahang candidate minahang skui meze liaka kadai delay zaitige Chandigarh banai West Bengal Asansol gene tara meze dulia delay zai BJP mena janai sumai ge pakre bilis wangra Lok Sabha election gen tarahang candidate hang skui meze liabro ge Chandigarh gene ket Manipur gene ket Kosambi gene ket Pulpur gene ket Allahabad gene ket Ballia gene ket Mansis har gene ket Gazipur gene ket jane West Bengal Asansol gene ket le Jane Delhi ge chodoi te ge bizibam gai laglei je Aam Aadmi Party AAP lam gene Delhi Social Welfare and Minister of Labor tabam pungbko Rajkumar Anand janai sumai ge party gene jane pane patabam pungb gene resign te ni le je kachule the Arvind Kejriwal go government kangene resign te bize railang barai dile Arvind Kejriwal Delhi go Chief Minister je nimni bachangge Jana Indiram go Prime Minister Narendra Modi bana Union Home Minister Amit Shah ne Tripura State ge hanaikum Lok Sabha election bamra bahangene election release bamra hang kram keu ji kreuze minyu mai banai kram keu ji kreuze sna mai de zaine wang keu rahangge kam keu gaidele iza kachule ai gena na mai kram keu ji kreuze kya ting kum jana jang kai jem dai ba mai ting chua ge de rein sa pau bza loi gaidele pi gai zain king gai ni mlei ne je to dele